ole tuntum politics huanga chuan Mizoram thulang sar te kan lor le dona tin Manipur thu thar kan ngai thlatel bokang abultan nan Manipur hi han mangila social media vela kan lo mu hi han ngai thlateng NIA in Manipur police Ralthuam ruk chuana le kukilaka tharum thona in zomna anei ti an soi National Investigation Agency NIA chuan Manipura tharum thona thubuai a chhui na chargesheet chu a theluta chargesheet a hian police Ralthuam dana mun atanga Ralthuam ru chhuak tu tele Manipur chhunga tharum thona thleng chuan in zomna anei ti an mu chhuwa thu an tar langa NIA chargesheet a hian Meitei helpol pakhat chuan Ralthuam man dan in zirtirna mun an siam thu an tar lang bok heng thil hi tum nei rana ti an ni thu NIA te chuan tar langin heng thil te hi ku ki zo mi puite beina na ti an ni ti an tar lang bok NIA hian Meitei helpol People's Liberation Army PLA mi le sa tharum man dan zirtir tu moirang them anan sing chu thlariat liam ta khan an lo man to bok PLA hian Imphal Ecological Park a Manipur a buai tan tir lam khan Ralthuam man dan in zirtir na hi an local puito thotan NIA NIA chargesheet helua khan Manipur police ten nikum September thla a Ralthuam an man tam tak chu Imphal police station atanga ruk chu ani ti forensic mithiam ten an soibok Ralthuam an man palizinga pathum chu Sawrkar mun ma atanga ruk chu ani thu tar langin heng Ralthuam an ruk chu te hi mangtang ka in Meitei nam chuan Imphal cheng ku ki zo nam ten nor chuana an mangta ni in an soi heti lai hian nimin khan chief minister pulal du omale central YMA hruai tu te anin kom central YMA hruai tu te chuan chief minister pulal du oma chu a office an koma rui hlo chungchang le khwale tuini lo ten documents rang an nei chungchang te an soi ho central YMA hruai tu te chuan Mizoram ramdang mi India khwale tuini lo ten khwale tui dik tak te chawin an nei thei documents rang Aadhaar card voters ID le adang tele birth certificate nei tuma mala an om fo thu le nei an om thin thu te an soi puya film khur taka kala tul thu le common service center te point film khur taka an kal pui a tul thu an soi chief minister hian prime minister le union home minister rotna anga Myanmar atanga ral tlante man tur biometric enrollment portal siam thar ani thu le man thuai ani tur thu alo hril bok rui hlo do na konga Sawrkar NGO le ko ran thei top chu a tran ho a tul thu te hun masalama Sawrkarin chief minister kai hruaina hnoya committee alo din to state level core committee on rui hlo do chu din thar le a tul thu an soi pui boka CM hian rui hlo do na konga thei top a malak a tul zia soin state level core committee on rui hlo do chu thut khom thuai ani theinan ma alak tur thu a soi Central YMA hruai tu te hian ILP pek chhuwa dan an soi pui boka Sawrkarin ILP regulation a en that mek thule a pek chhuwa dana changtlung jok online tracking system kalpui tum ani thu alo hrila a tru langin Central YMA te chu rot na po siam turin a changal bok chung kotin te chin chiana tur Mizoram Assembly House ina alo pass to household registration chungchanga buai pui ngai te buai pui mek ani thu te Central YMA hruai tu te po ina lo ngai ven zui zel turin chief minister chuana cha bokani chief minister na income na hian pulal ma chuana president le OB dang ten an tel pui Central YMA thutlen hi mizo namta na thil poi mo vekani a rui hlo do te ILP chungchang te ramdang mi Mizoram om chin chia chungchang te hi thil poi mo le kan ti mak mo tur ni inalang abigin rui hlo do hi tlem han comment hlekila hetiang khop hian Mizoram a thalai kanin chan na sata a kumdang zong a in rui hlo hian min run na sa ni ina hriata kumina ringot po cheng vebel chetam tak man ni in hal ralte hani to a excise and narcotics department le rui hlo do tu polten ni tin deuh tho an man zoi ani ber maya heng rui hlo an man tam ber hi Mizoram thalai ten an khoi le an ti mek te an ni bok hei wang hian mizo thalai thi an tam hle a abikin kan soi mat thlon lovin mizo mi pa te an thina sa zual hei wang hian kan population a
mipa ain hmeichhia tuna hian an tam tam mek ani mipa aya hmeichhia tamna population hi namboral na kong zau taka in honna ni in mithiam te chuan an ngai bok heti lai hian sarkar liam ta kha mamit district hospital chungchang an mual phawem ni ti chungchang hi an ngai thalok tiang district hospital mamit building hon ani nu thlariat na po zo fel alani lo ZPM Central Block mamit thruai tu te chuan district hospital mamit khumza omna tur building ni somni paruk September sang ni somni pathuma hon to tun thlenga lua lo lani chu amuna an tlo a Dr. Lalrin Fela HDMS mamitina lo dong song amuna tlo tu ZPM Central Block mamit thruai tu te chuan district hospital mamit khumza omna tur building hi ni somni paruk September sang ni somni pathum khan khati hun laya Health Minister Dr. Ralthuam liana chuan hongin a honna program ro pui taka na yani bokani Mase hospital building hona tanga thlariat nu vo ina ZPM mamit Central Block ruai tu ten hospital building an tlo po in building hi siam sakzo alani lawani ti in thu chua an siam na thok tu ten an soidan in district hospital mamit building hona ni lai khan za asom rukvel chau na la zo ani thule tuna za asom ko pathum vel na hi zo ani to thu an soya tin hospital building sakhi a design tam tak a fu tok lo hle a room tam jok phei chu chhun enga po ni enga lu theilo wangin a thim vek thule tuk verat lema wangin borok tha alu tam thei don lo wangin risel na ta na poi thei don ni in alang bokani ti in thu chua an siama chuan an soi ZPM mamit thruai tu te chuan hospital sakle design hun lai khan hospital tha le changtlung nei aya sum le pai siam na atana man an ngai poi mo jok emo ti tur zoka chu poi an ti thu an soya khumza omna hospital building chhonga mewa fire exit emergency exit pakhat che chu a thalavin a himlo hlea kan nga yani chu mai ba ka hospital thoktu te du dan ang nilawa labor room naw nei na siamani chu poi an ti hle a hun local zel tura har satna a omang ti an hlau hle ZPM mamit thruai tu district hospital mamit building tlo ani lai po hian hun then khat chu siam that le ngai nga lo nual ti mu ani ti in an soibok District Hospital mamit khumza omna tur building sakna atan hian avai in cheng vebel sesom pasari point pakwa pathum ruam man ni in Power Finance Corporation Limited CSR atangin za asom sari chu vebel sesom pani point panga mu ni in abak zong za asom thum hi state government atangin mu ani Hospital main building sakna atan hian vebel sesom paruk point pakwa pathum man ani a vebel chakhat hi aman rualeina atana ti ani bokani Dr. Lalrin Fela H District Medical Superintendent mamit chuan hospital building thar chu lua lu wat ani thainan na thoktu te po a thei anga na chakzo ka thokturan nor reng an ni thule adik lo le thalo lai po siam thatura an ngen thin thu asoya Hospital building thazok an nei ngei thainan ZPM mamit thruai tu te chu thei top chua pui turin angen bok tin ZPM mamit Central Block thruai tu te chuan hospital building khumza omna tur chu mi puitan tangkai taka an man thainan le luawatani thainan thei top an chua zel tur thu le Health Minister po arang thayang bera amuna ngei tlo tura an som to thu an soya Dr. Lalrin Fela chuan a tho pui te thanem ngai na le inpek na chu fak omati thu a soibok ZPM mamit Central Block chuan District Hospital mamit khumza omna building sakzo ani male ani na tura mi puite chhor thei tura omma a ming that hlo du luat wanga hon ringot ani kha za thla kan ti in poi kan ti hle a mi puite ngai nep na le mu sit na kan ngai hial ani ti in thu chua an siama chuan an tar lang bokani ole khati zong kha tuna ta na kan ngai thak thei chu ni se kan ha hol zonga omani chuan kan ngai dan te huai takin comment lama kan tar lang don nia